Malambat ning video ngayon ni pero i-upload sayang naman nga tayo i-upload at mag-exist pa naman hindi pa nga nanay ni ating Laguna meeting point. Nung may libatan kayo friendship o kaya king main gate, bala mo mumunta ka sa Sapang Bato o king Safari at king Aqua Planet. Ngayon nilawen tayo king Kilog nung nanong atin at dakalta naman pwedeng i-take out kayo ni bisa kayo mag-take out. Pwede i-ring kanan kayo ni ating Jiminy Chicago style at ating pizza bar at saka ditang bagels o bagels o makanano yung mabigkasan. Aren paren pwede tamong orderan ken at madagul-dagul yarin yung pipangan ng king Kilwal. Malatiya man yung karelang counter pero king Kilwal dakal pwesto at pwede kong mga mibabarkada kayo ni. At ayun na. Paratang na yung kaya kaming in order. Dito kami kaya kaming in order banta mo atakman mi at mila ko yung kaya kaming curiosity at aren no. Para ka rin anak syempre takman ko nga din banganita balutala lasa at balutala pangwento. Uling malambat-lambat na rin na niyang mengan kay Kenny pero tinatakya ka na ako in kayang lasa. Para kayang kayang presyo pwede na at ayan no kanyaman kong mangan. O nano pa yung panahin nyo puntalan nyo na subukan nyo at order na kayo at kwento yung ako mag-comment kayo Kenny nung in-order kayo uling king video ay ni at sabihin nyo ako nung nano in kaya kayong review at sabi king karelang pamanganda. Dakala salamat at see you king kaya katamong tutuking video. Thank you.